none wewe gusa ngo agapusi ngo ndi mukubona kicisha ngo ndi mukubona ko ari kanaka ntawe wabonye ntawe. kandi abantu baba bazi ko tubavugira nta n'umunsi n'umwe nteze kubavugira ariko nta munsi n'umwe wo guta umwanya tubavuga kugira ngo batazaza bumva ko nabo bafashe ikirere cyo kuvugwa. Havugwa Imana kuko niyo ikomeye niyo yimura abatware ikimika abandi izijana ikuzimu igakurayo izina ryayo rihimbazwa. muze mureka kuvuga ibi biyera suko umuntu azagira hari inzu zamwinjira mukamusanga baza bagambana gusa ariko iyo nzu ifite umwijima muzorwara muhura n'ibintu. muze muramye Imana muvuge ngo Mungu wetu wa ajabu urebe uko yakuremye ajabu reba uko tubayeho ajabu reba uko tugenda ajabu. mureke kuvuga ibi bintu mukaza munabigaburira abana. muze mugaburira abana ubuzima inyonka iva mu Mana. banezerewe tugirira data gutya. Haleluya. nubwo amakuru yakuzanira inkuru ngo urapfuye ariko uzuvuga ngo mfite Imana. wihate gushaka Imana wihate kwegera Imana. Imana niyo buhungiro bwacu numufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuru. nzajya niyambaza Uwiteka nkiriho kandi murumvise uko nukuri. hari ukuntu umwuka azambwira ngo abantu barumvise ukuntu umuntu azavuga inyigisho abantu bagasigara bayivugaho ndababwiye ngo muvuge Imana muganiriza abana imbaraga z'Imana. mureke kubaganiza imbaraga z'ibicupuri zashize imbaraga. erega tuzopfa kuko igihe cyageze. umunsi wanje nugera bamanure kandi muzomanure muvuga zaruga pana matiku apana nabwiye abantu ngo ntiyakagire ku murambo wanje umuntu uzovuga apana muzavuga ngo le barga fega seleman de la delas uko nzomanukana ibyiringiro mbigeziyo n'igihe cizuka mbizukana. tiyakagira njewe ku murambo wanje uzoza nangwe se yariye kwande ngo yavuganye nande tiyakagira uzonza naho yo mazima. Amen. Timukumva harabaye akavuyo n'ugiye gupfa. ese muzi impamvu ndi mukugaruka kuri izi nyigisho nuko zatumye tutakiramya Imana mukuri no mu mwuka. twuzuye ububi gusa tutazi iyo twabutoye. umuntu akaguha igifotokopi nawe ukakijana undi akaguhereza igicupuri nawe abantu bakasanga isi yabaye umwijima. abaramyi bukuri bakabura kubera gucumbikira ibicupuri bya Satani. mwacumbikiye imbaraga z'Imana. uzoza urware nk'umukristo upfe nk'umukristo uzi usiga uvuze iki. urupfu bazaruvuga urupfu nyine ruzaruza abantu bagapfa. Esunzi kufita magari ibihumbi harimo n'ibyo wangene icawa bitiye kugira ngo tsagere nijura. haba ibitoro haba uburozi haba amibe haba ikizokwica nico Kristo yahisemo. nico kizokwica kubwije ukuri niryo gari Imana yabonye. mugira amahoro basigaye amahoro mu izina rya Yesu. Amen. mutuze imitima ituze. uzurwara uje kwa muganga nibzanga utumira abasenga baze basenge ukire cyangwa upfe kuko isi yose Yesu ntiyasize yikijije. muzamwumva abantu bazavuga Yesu yakijije isi yose yarayikijije. none se bizahanga Imana ititwa Imana? tuzopfa tuvuga ko ari Imana kandi yo gukiza kimwe nuko itagukiza. byose bifatikanyiriza hamwe kutuzanira tuko Imana iyo yavuze bizabiba. naje kubarema yeme izo ngabo zose zibatatse dufite Imana. Amen. dufite Imana. dufite Imana. Amen. mumvugire ngo Imana itari bayani. Imana itari tako. Amen. Imana isivuga bika. Imana yategeka bigakora. Imana mumvugire ngo Imana. Imana Imana we. Imana. Hallelujah.
yagufashe. Imana nikubwira ko yafashe ibyawe, uzotuza, uzoruhuke, uzomererwe neza, uzoseke, kuko Imana ibaho. Imana nikubwira ngo muri iyi nzara zobana nawe, nukuri izogutungisha dodo, abana babyibuhe kuruta baza barya inyama n'amafi, niba ari Imana yabivuze. Ariko none azavuga ngo abana bagira ubwenge ngo nabariye amafi, birashoboka. Ariko Imana we, ariko Imana yaduhaye ubwenge tuza turya intoryi. Hallelujah. Hallelujah. Aiwe na wenye yuhai wanamuchezea. Umunsi mwari mwumvishe mbaho ubuhamya, umunsi ndabaho ubuhamya ko ndabasezeraga muzoza mu nkumburo. Nza nibuka Imana yankuye mu byuma 5 sare dope 5. Buri mwaka bagapasura, buri mwaka bagapasura, buri mwaka bagapasura inshurizi. Ngo arangiza Imana ishira yihamira avuga ngo mu buzima bwawe tuzigera uribwa n'umugongo. Muzamubona ukuntu nzangwe twoguruka namwe amasaha 10 agashira. Uzi impamvu ntawugwaye nuko yabivuze. Tago umuntu azagwa umugongo ngo kubera yabyaye, kubera yabazwe. Tetse Imana itarabivuze. Tawe gangira dore tawe ngira bega mahoro yakuzurisi Umwami Yesu ategetse, Umwami Yesu ategetse. Aiwe Umwami Yesu ategetse, ikamumenya ikizera izina rye, maze umucyo ugatwara isi. Bega amahoro yakuzurisi, Umwami we, Umwami Yesu ategetse, Umwami Yesu ategetse, Umwami Yesu ategetse. kuko natangiye kubwiriza mu masezerano Imana yampaye bwa mbere bampanurira mu buzima bwanje. Imana yambwiye ibintu 3. Imana yarambwiye ngo ikintu ca mbere uzashaka mu rugo rw'abakozi b'Imana, icya kabiri uzabyara abana benshi, icya gatatu uzogenda mu isi kubera ivuga butumwa. Imana ishimwe ko turi kumwe n'umuvandimwe hano uzi wacu cyane. Nyanku nakubonye mama. Ico gihe Imana yabivugaga twari ahantu habi. Hari ukuntu Imana izi guhanurira ikintu ukazuvuga ngo ese ki yabuze nk'ikivuga niko umuntu yovuga. Ariko ndashima Imana. Tuvuge ngo amen. Amen. Ndashima Imana. Shimye Imana ko Imana yagize neza ikanshira mu muhamagaro wivuga butumwa. Mu gitondo nabwiye abantu ndavuga ngo subwiza sukumenya kuvuga, sugukomoka ahantu heza. Wenda iyo mvuga ahantu heza wenda abantu bari kuvuga ati gute. Ndashima Imana yakoze ibintu yari yaravuze. Iyo Imana ivuze ikintu niyo mpamvu ugomba kugiha agaciro gakomeye. Kindi cya kabiri ugakunda abantu muri kumwe kugira ngo umuhamagaro utazagira inkomyi. Imana yari yarambwiye ngo uzige kubana n'urugo rwa sobukwe ngo kuko ruzagufasha kurera, ngo uzajya ugenda basigarana abana. Ni Imana yari yarabivuze. Ntarabyaraga ari mzaye umwana umwe, barambwira ngo uzige kubana no kwa sobukwe neza bazogufasha kurera. Imana ishimwe ko abana nza nsiga ntarumva mfite habe. Kuramya kunezeza Imana, kuramya guvuye ku mutima wuzuye Imana bitanga impinduka. Haleluya. Amen. Bitanga impinduka. Ibintu by'amagambo n'ibintu byo kwiyemera n'ibintu byo kuvuga ibitari byo. Imana ishimwe ko kamera zahabaye kugira ngo nibayicomeka
abaturanyi baze kuvuga ngo wari kubesha sibyo kamera zaraje kuko ndabivuga mu kanya baraza kukamfatira bakanyohereza Imana ishimwe ko yanyorohereje ikampa barezi Imana ndayishimye Amen. Haleluya. Amen. Imana ishimwe ko ntigeze nduha kubera abantu. Imana yankijije umuruho kubera abantu yeme. Wari wabona umuntu kubyara indahekana ariko ntamenye ko yabyaye indahekana. Ukusinze amenya ko nabyaye indahekana kandi zarakuze. Umuto ufite imyaka 8. So nababwiye ko wambere arangiza secondaire umwaka uza. Sinzi uko zakuze, sinzi uko byagenze. Naherutse igitaramo gusa mbona abantu twese ko turambara ko turakubita style tusohoka mu nzu. Ibarindwi. Mbivugiye iki kugira ngo ntaza kubyibagirwa tugiye kuvuga kuramya ariko gukora Imana ku mutima kugahindura isi kugatuma abantu bahinduka. Turabashimiye iminsi twabanye namwe Imana ibaha umugisha. Adonai mwagize neza kudutumira mwabaye inshuti. Itorero rya Gerizo Imana ibaha umugisha. Inshuti zose Imana ibaha umugisha. Use mvuge ngo kanaka nsigende mwagize neza. Nakomeje kureba abantu bataramya hangaha numva birandenze. Mwagize neza ndabizi ko ari urukundo rwatumye twese duhura. Imana ibagirire neza. Mbaba kurazi Kigali uzocumbike mwacu nubikunda iminsi yose uzoba Kigali uze tuguha icumbi uze utarama gusuririmbe uririmbe duhudumi ako kugira umwana w'umusore uzi kuririmba sindabona ibintu byotuma umuntu uzoze papa nushaka niba ufite iminsi mike ariko uzoze muwanje rasi tugucumbire azati Imana iguha umugisha. Tugiye kwinjira mu ijambo ryo kuramya Imana ariko turi ku musozo n'ugusezerana. Ibi byishimo ko murabona umuntu yahera n'ugusezerana. Haleluya. Ngoma za 2 bice 20 ku murongo wa 21 turaza kugeza kwa na 2. Nuko amaze kujya inama n'abantu ashiraho abo kuririmbura Uwiteka bagahimbariza ubwiza bwo gukiranuka kwe. Barangaje imbere y'ingabo bavuga bati imuhimbaza Uwiteka kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Amen. Umuntu wihuse nansomere byakozwe n'intumwa byanditswe na Luka 16:24 mumfashe gusoma rwose. Yego. Haleluya. Ngiye gukora mbese ngiye gukora nka karezime kugira ngo bifashe abantu batari bahari. Ndagerageza umwuka mfashe kugira ngo
n'abantu bataje bamenye basaho twahereye. Aya ni amakuru y'umwami Yehoshafati wari utewe n'abami Abamoni n'Abamowabu n'Abamewunimu. Bari bamuteye ngo hanyuma abantu baraza baramubwira ngo ingabo ziturutse Seyiri zaguteye. Ngo Yehoshafati ngo afatwa n'ubwoba. Amaze gufatwa n'ubwoba, nkunda Bibiliya ijambo ry'Imana tiriza rigira ukuntu rihisha ibintu. Iyo ikintu cabaye uko cabaye niko bakivuga. Umwami kuri aho yari yagize ubwoba, uko nyine yagize ubwoba. Ngo amaze gutinya kubera izo ngabo zari zimuteye, ikintu yakoze ngo ahita ngo yihata, tuvuge ngo amen, ngo gushaka Uwiteka. Buriya kwihatamo ikintu ni ikintu wumva kitari gushoboka. Iyo ufite ubwoba gushaka ikintu buriya biragora. Uzarebe iyo bakubwiye ngo bakakubwira nk'inkuru iwacu haje abantu bamwe bari mu kubesha abantu. Hari uwo ngo baherutse kuko kubesha ngo umwana wakoze accident. Ngo none tworeza ifaranga vuba bigende gucya na gucya. Muri make ari ukuntu bazakubwira nk'ico kintu n'ukuri nturuhu utekereza ukazawohereza ifaranga zose ukavuga ngo hari izindi zibura. Bama bamenye amazina y'umwana, bamenya aho yiga, bavuga ko bamusanze ku muhanda. Kurumva nino barahari abantu bagize imitwe minini ya Satani. Iyo nkuru baramutse bayikubwiye ndabizi kuri umubyeyi wese yeme gutekereza byokugora. Hari n'igihe ugenda utambaye amasogesi. Yehoshafati kubera ubwoba gusa ngo arabyihata byishakamo, yihata gushaka Imana, ngo ategeka Abayuda bose ko bagomba kwiyiriza ubusa. Tuvuge ngo amen. Abantu bose, abagore n'abana n'abato, apana kuryo ngo bafunze ngo hasigara abangaba. Abantu bose barafunze ngo bashaka Imana, batakambira Uwiteka. Yavuze amagambo yantangaje, avuga ubunini bw'Imana. Ejo mwene datera bivuze mushumba aravuga ngo tuza turamya Imana ngo kubera icirico, kubera ubwiza bwayo, kubera ko nini ngari. Haleluya. Aravuga ngo umva amagambo yavuze. Yaravuze ngo si wowe Mana yo mu ijuru. Haleluya. Ayibwira ubunini bwayo, ayibwira uburyo ingana, ayibwira ukuntu izitegeka amami yose. Arasenga aravuga ati Uwiteka Mana y'abasogokuruza bacu, ese si wowe Mana yo mu ijuru kandi si wowe utegeka abana? Mu kuboko kwawe harimo ububasha n'imbaraga bituma nta wagutanga imbere. Mana ishimwe. Avuga ubunini bw'Imana, baza kwibutsa Imana. Aravuga ngo nubwo njega ndi umuntu nagize ubwoba, ariko ukuntu nkuzi uri Imana ifite amaboko manini, uri Imana y'imbaraga, uri Imana y'ububasha. Buriya niba hari ikintu kiza gituma Imana itekereza kutugirira neza, nuko tuba twayemeye. Haleluya. Nuko tuba twayizeye uko ingana. Imana ni nini, Imana ni ndende, Imana ifite amaboko. Haleluya. Arangije ngo aravuga ngo siwe watubwiye igihe Abanyesirayeli bavaga muri Egiputa ukababwira ngo ntibice buriya bwoko, tugerageza guca ku ruhande kugira ngo tutabica kubera kukumvira. None dore ibyo batwituye, dore uko batugiriye, kandi waratubujije kubarimbuka. None Mana ni ngaho ari kuvuga ati curubanza garutabera, ni wowe uzuca imanza. Haleluya. Hanyuma ijambo ry'Imana ryahise rivuga ngo Imana ihita ihagurutsa umuntu uri mu mwuka w'Imana witwa Yahaziyeli mwene Zekariya. Haleluya. Ngo aravuga ngo nimwumve yemwe Bayuda mwese, namwe baturage b'i Yerusalemu, namwe mwami Yehoshafati, ngo uku niko Uwiteka avuze, ngo witinye kandi we gukuga umutima n'izo ngabo nyinshi. Ariko Imana izivuga neza yemwe. Tekereza ari amami yose yakwatatse, Imana ikakubwira ngo witinye. Haleluya. Imana yacu buri munsi buri saa ihora itubwira ijambo ngo witinye. Nunyura mu mazi tazagutembana, nuca mu muriro, nujya ibikwica, nukandagira inzoka na skoropiyo. Ubwo bubasha twarabuhawe, ubwo butware twahawe ubutware bwo gukandagira inzoka na skoropiyo.
twarabuhawe. Umunsi Kristo Yesu yaravuze ngo yahawe ubutware, ndetse natwe arabudusingiriza aravuga ngo mugende mu mahanga mubwire abantu ubutumwa bwiza, bizera mu bubatize mu izina ry'Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera, ngo kandi mbahaye ubutware ngo muzanywe ibibica. Tugaruke kuri ako kavezi, muzanywe ibibica ntaco bizabatwara. Muryizeye ko ari ijambo ry'Imana? Arababwira ikindi aravuga ngo ku rugamba surwanyu ngo ahubwo n'urw'Imana. Tuvuge ngo amen. Surwanyu. Imana ishimwe ko iza kuturekera ingamba zibaho tuba twarapfuye. Muri mzi yaravuze ngo izi ntambara tugwana ngo bakundwa b'umwami Yesu ngo ni ngombwa kuba dushoreye imizi muri Kristo. Nukuvuga ngo utari muri Kristo Yesu urugamba ruzara umukomerana, ariko turashima Kristo kubera imbaraga yazukanye akaduha ubwo butware, ubu nta bubasha bigifite. Muri mzi yaravuze ngo za mbaraga zose zandwanyaga ngo yasiri batigorigota ngo ndetse n'ibisigisi byase ngo ubu nta bubasha. Impamvu kikwereka ko nta bubasha, tubukiriho simba nkiriho, ariko kubera ko nta bubasha jenza mbabwira ngo njewe nafashe umuroza pana bira bazavuga by'amakuru ngo yaraje mu mwuka ngo yinjira mu nzu naramufashe guki. Tucuranga ubwo mvuze umuroza, muze mucuranga iyo tuvuze Imana. Abantu bazama ngwingwa hongo yavuge no kubivuga mba mbona ari uguta umutwe, ari uguta nk'umwana. Tuvuga abarozi bamarike. Ikimenyimenyi yapfuye mbere yanje ndacari. Kandi gasa amakuru sindi kubeshaga mbivugiye kuri kamera, abavyeyi banje bari kubyumva, abavandimwe bari kubyumva kuko byabayeho biragaragara. Saa 8 z'ijoro urumva ntaramubonye. Aramubonye bana ngo nyine ngo yaje ngo akapusi ngo se iki gihunyira kiri mu gutambuka hango niki, kandi nza ntekereza ko Imana yabikoze kugira ngo izankomeze. Namubonye nkiri muto cyane, data arambwira ngo ibintu ubonye ntukabivuge kuko nahise mubwira ngo mbonye kanaka. Yamambwira ngo mwana we iryo jambo rikazasohoka mu muryango. Nari mfite imyaka 10 kugeza n'ubu sindamuvuga. Yapfuye ntanamuvuze naruhuke. None wewe gusa ngo agapusi ngo ndi mukubona kicisha ngo ndi mukubona ko ari kanaka ariko ntawe wabonye ntawe. Kandi abantu baba bazi ko tubavugira, nta n'umunsi n'umwe nteze kubavugira, ariko nta munsi n'umwe wo gutumwanya tubavuga kugira ngo batazaza bumva ko nabo bafashe ikirere cyo kuvugwa. Havugwa Imana kuko niyo ikomeye, niyo yimura abatware ikimika abandi, izijana ikuzimu igakurayo, izina ryayo rihimbazwa. Muze mureka kuvuga ibibi yera suko umuntu azagira ati hari inzu uzamwinjira mukamusanga baza bagambana gusa, ariko iyo nzu ifite umwijima muzorwara muhura n'ibintu. Muze muramye Imana muvuge ngo Mungu wetu wa ajabu, urebe uko yakuremye ajabu, reba uko tubayeho ajabu, reba uko tugenda ajabu. Mureke kuvuga ibi bintu mukaza munabigaburira abana, muze mugaburira abana ubuzima inyonko iva mu Mana. Banezerewe tugirira data gutya. Haleluya. Nubwo amakuru yakuzanira inkuru ngo urapfuye, ariko uzuvuga ngo mfite Imana. Wihate gushaka Imana, wihate kwegera Imana. Imana niyo buhungiro bwacu, numufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuru. Nzajya niyambaza Uwiteka nkiriho. Kandi murumvise uko nokuri hari ukuntu umwuka azambwira ngo abantu barumvise, ukuntu umuntu azavuga inyigisho abantu bagasigara bayivugaho ndababwiye ngo muvuge Imana, muvuge Imana, muganiriza abantu imbaraga z'Imana, mureke kubaganiza imbaraga z'ibicupuri byashize imbaraga.
erega tuzopfa kuko igihe cyageze umunsi wanje nugera bazamanura bamanure kandi muzomanure mwamuvuga zaruga pana amatiku apana nabwiye abantu ngo ntiyakagire ku murambo wanje umuntu uzovuga apana muzavuga ngo le barga fega seulement de la delas kuko nzomanukana ibyiringiro mbigeziyo nigihe cizuka mbizukana tiyakagira njewe ku murambo wanje uzoza nangwe se yariye kwande ngo yavuganye nande tiyakagira uzonza naho yo mazimwe amen timukumva harabaye akavuyo n'ugiye gupfa ese muzi impamvu ndi mukugaruka kuri izi nyigisho nuko zatumye tutakiramya Imana mukuri no mu mwuka twuzuye ububi gusa tutazi iyo twabutoye umuntu akaguha igifotokopi nawe ukakijana undi akaguhereza igicupuri nawe abantu bakasanga isi yabaye umwijima abaramyi bukuri bakabura kubera gucumbikira ibipucupuri bya Satani mwacumbikiye imbaraga z'Imana uzoza urwara nk'umukristo upfe nk'umukristo uzusiga uvuze iki urupfu bazaruvuga urupfu nyine ruzaruza abantu bagapfa esunzi kufita magari ibihumbi harimo n'ijyo wangene icowa bitiye kugira ngo sagere nijura haba ibitoro haba uburozi haba amibe haba ikizokwica nico Kristo yahisemo nico kizokwica kubwije ukuri niryo gari Imana yabonye mugira amahoro basige amahoro mu izina rya Yesu amen mutuze imitima ituze uzurwaruje kwa muganga nibzanga utumira abasenga baze basenge ukire cyangwa upfe kuko isi yose Yesu ntiyasize yikijije muzamwumva abantu bazavuga Yesu yakijije isi yose yarayikijije none se bizahanga Imana ititwa Imana tuzopfa tuvuga ko ari Imana kandi yo gukiza kimwe nuko itagukiza byose bifatikanyiriza hamwe kutuzanira ariko ngeze kure ye mvuze bitari ngombwa ko ndavuga Imana yuko ari inyembaraga ndahagarutse kandi ndi mukumva ndi gukoropa sawa abantu bajyame biziguye kuko Uwiteka ari ubaha amahoro amen Dawidi yamavuga ngo nzaza ndyamane ayi Mana yampaye ibitotsi ako nzasinzira kare nabwiye bene data ngo nimutazaza mungaburira kare babashe muhebe zoza ndyama kare nzandyama kare papa ntubizi nzanama mpunyiza gusa nzamba no gukaraba nzabaga mumbabare ayiwe munkarabye vuba kuko nimutinda nagiye nzandyama kare arige bazambwira iwacu ngo imvura yaguye ryari jewe sinza numva imvura kandi kuva nkibyara nagaza mzara umwana kubera ibitose akabigenza mubura ku gitanda umwana ari kamasanga namuhirise spanete niyo yamufatiye hirya ndashashe ako mbaganirije neza yene ndashaje imyaka mfite none nubwo nosinzira ni mukecuru ariko natangiye gusinzira mu rugo bagaze bambwira kubera ukuntu nagiraga amahoro je bijya by'abana uzusanga abana ngo bafite mitabu nibikireka da usinzira kare Mana ishimwe ko sazanye ibitotsi muzamurara mwikanga ibiki mubahe ugoswe n'ingabo nyinshi utazi hari amagare n'amafarashi umure urabonye naragutoranije naragupfiriye nagukuye kure urimbane ijisho ryanjye uruwa mu rubyaro rwa Dawidi sinzakureka sinzakuheba ahubwo nakuremanye umugambi data udufiteho imigambi yo tureka gutewe ayiwe
data data we ai yo kureka gute we ayo mama guteye yo kureka gute agufiteho imigambi afite kukugeza hariya yavuze Imana ntizibesha ntigira mushana abantu bobesha ariko Imana izivuga ngo yego yego oya oya mu kanwa k'Imana ntihabamo oya yego iyivuze ngo bizogenda gutya habe n'ubwo isi yotokombera ikazisa umutuku Imana iyo yavuze bizabiba naje kubarema yeme izo ngabo zose zibatatse dufite Imana Amen. dufite Imana dufite Imana Amen. umvugire ngo Imana itari bayani Imana itari tako Amen. Imana isivuga bika Amen. yategeka bigakora Amen. mumvugire ngo Amen. Imana we Amen. Hallelujah. Imana irababwira ngo mureke gutinya we urugamba narufashe Imana nikubwira ko yafashe ibyawe uzotuza uzoruhuke uzomererwe neza uzoseke kuko Imana ibaho Imana nikubwira ngo muri iyi nzara zobana nawe nukuri izogutungisha dodo abana babyibuhe kuruta baza barya inyama n'amafi niba ari Imana yabivuze ariko none azavangwa abana bagira ubwenge ngo nabariye amafi birashoboka ariko Imana we ariko Imana yaduhaye ubwenge tuza turya intoryi Hallelujah. Hallelujah. Aiwe na wenye yuhai wanamuchezea. umunsi mwari mwumvishe mbaho ubuhamya umunsi ndabaho ubuhamya ko ndabasezeraga muzoza mu nkumbu nza nibuka Imana yankuye mu byuma 5 sare dope 5 buri mwaka bagapasura buri mwaka bagapasura inshurizi ngo arangiza Imana ishira yihamira avuga ngo mu buzima bwawe tuzigera uribwa n'umugongo muzamubona ukuntu nzangwe twoguruka namwe amasaha 10 agashira uzi impamvu ntawugwaye nuko yabivuze tago umuntu azagwana umugongo ngo kubera yabyaye kubera yabazwe tetse Imana itarabivuze tawe gangira dore tawe ngira wiyuzaye abana benshi nguzu kecura ko murabona nkecuye ko murabona nkecuye sinkecuye kandi ninkecura n'imyaka ariko kuzara nta uzukecura ibyo bababwiye n'ibicupuri bya Satani ibyo bazababesha ngo kuzara bene benshi ngo bazaba imbobo nta mwana uzuba imbobo w'umukiranutsi ketse Imana atari data ibyo bintu bababesha ibyo bintu barababesha ngo mzare bakenzo uzobashobora wewe wobashobora turashima Imana ko yatureze turahariga turahari Imana yaratureze Imana tutuzi Imana ishimwe ko nagusanza uratuzi Imana yaratureze turakura tubabona ko nabaye umuntu mukuru narakuze muzitura umugambi w'Imana muziture muze mugendera mu Mana ntibukaza mugendera mu byisi oh hallelujah hanyuma twavuze ko kuramya ari ugutamba ibitambo twavuze igitambo cyo kumvira Imana Yehoshafati yumviye Imana yumva ko Imana yamubwiye ko izagwana urugamba tuvuga ko habonetse gutamba igitambo c'imibiri yabo kuba baritanze bagakora iby'Imana yavuze bakareba Imana bagatekereza Imana simbuvuga kubera ko twarabivuze kenshi hanyuma ejo twavuze ejo bundi kwa gatanu twavuze kuramya Imana ko mu mutima ko mu bikogwa ko mu magambo siko twavuze haleluya
twavuze urugero rw'intumwa zabaga hamwe zihuje umutima ngo zigahora zija mu rusengero n'umutima uhuye ngo bagasangira ibyabo ngo bakamanyagura imitsima cyangwa imigati cyangwa igaburo nushaka ufate gutyo ngo bakasangira ngo kandi nta mukene wabagamo tawe ngo bageze biyaranja ku buryo bareba umuntu ukenya ngo bakareba ukuntu bamwaranje kugira ngo kuramya kwabo kutagira kantu ntakubita gutyo umuntu akavuga ati muri amurahazi hari igihe umuntu azavuga ibintu ukavuga ati urahazi kubera ko yashonje kandi umuntu uri mu ntambara runaka azayumva ukuntu azayumva ukuntu bakagerageza uburyo bashobora kureba ko umuntu nta muntu umeze nabi musu bakazagenda bavuga ati siko nambaye dukweto twiza uko nta wundi muyumba abayumba Imana ibaho umugisha ndabakunda kubera ico kintu cyo kurebererana ndabakunda kubera ico kintu mwabonye mwene data waguye mu Buganda ukuntu bahise bamwubakira inzu ko ndanga kumuvuga ndagira ni data buka ico kintu ndakibakundira nza numva mbakunda kubera ico kintu niba abantu baza bagurirana amata bakamagenda ari abasora 8 mu kugura amata mu bikombe barakunda ico kintu ndakibakundira kiriya kintu kigira ubumwe mwene se yavuga ngo agiye gukora ubukwe bose ejo bambarashe kunsura amavuga ngo mwene data garagwaye ngo baye ntibigishobotse ko ngo turatabaye ngwino gusuhuza bama bambwira ngo batabaye se nambirase ariko kubera imbaraga z'umwe ndabakunda kuri akaranyisha ngo ko turatabara none nkababwira se ndari kwa muganga mureka amasengesho gani yari bukore n'imiti bigahura ngo yaje ngo ntibizoshoboka ngo hantari ngo muri bomboni ngo urasaba ko natwe tuhagira tukareba ngo turatabaye mwaratabaye koko ntiyabayeho se aho uzi impamvu Imana ntiyoreka gukora iyo abantu bakundanye haleluya iyo abantu bibwira kumwe bagakorera kumwe bakaja mu mujumwe niyo mpamvu yabasabye babwira Imana yarabwiye gusa ngo mwireme inteko haleluya mube hamwe itorera abayumbe ikanisa ritagira ubumwe rizarimera nka kurya akurizarimera kana uzi umwe ahagaze ngo kurira ngo tuza tumwumva yeme timukakora ico kintu jewe niba ari ikintu kiza gituma nkorogana n'abantu nico kintu ngo kuri yavuga ngo tuza tumwumve gute none se ko mwese mu muteye umugongo arafatwa nande arakomera guterega umuntu akomezwa n'abantu none kunari kuza nkabwiriza intebe uko impamvu mpangira morale ko ndakubitara nabona nagira gutya kama numva morale nkavuga uko iyo nza mwarantumiye ngasanga n'intebe gusa nari guhumika umuntu ashigikirwa n'abandi haleluya ngo babaga hamwe bagahuza umutima bagahora baje mu rusengero n'imitima ihuye bagasangira ibyabo ngo kugeza igihe Barnaba bazanye amasambu bayashira intumwa umuntu akamagenda akamagurisha isamba ati ngaho gantumwa we murebe ukuntu mwaranje abantu mugurisha amasambu mu izina rya Yesu muzanira abashumba iyo tuvuze ikica isamba abantu bose azama bakonje ariko Imana yageze mu maguru n'amaboko yageze mu kuramya no kuririmba isiga kurambura ko umuntu azakora kugutanga abantu bose imbeho ikamiba umuntu akama yikuja ngo se kuri akaravuga izo akubukire mbambu buriya bigoye ko abakire bazaja mu ijuru biragoye niko Yesu yavuze ngo biragoye ko abakire sinawe avuze wa musore kugenda akagurisha ibintu ngo yamahonga mu maso kandi niwe waje kumubwira ngo se ngirente kugira ngo mbone ubwo ngirente Yesu aramubwira ngo genda ugurisha ibyo ufite byose ubifashisha abakene ngo yamahonga mu maso ngo kuko yari afite ubukire bwinshi Yesu yamabwira sinabwiye ko ibyo abakire bitoroshe icoroshe ari uko ingamiya yoca mu izuru ry'urushinge yari amarembo mato ya Yerusalemu biragoye ko kujya bageza baza bayahekesheje imitwaro akavuga ngo icoroshe nuko ingamiya yonyura muri ka karembo gato muzamusigaza kugira ngo abakire bazinjire abakire zabo ntizoroshe ariko harabazajayo harabazajayo ariko bakire kubera gukunda ifaranga uziko n'iminsi yo gusenga bo byaranze
ngo turi busy ese yo busy nk'imwozaza mugira iminsi mwiha nk'ibiri iyo busy biti mukabaga na busy muze muzana ifaranga mutanga ibyacumi mubitange se mubitange zose niridatangwa ni ikibazo nimutabona umwanya wo gusenga none uko bihagaze gute. Haleluya. Aho ni mu bikorwa baramije Imana. Ikindi kandi twaravuze ngo ibyo dukora byose, haleluya, ibyo dukora byose turamya Imana tubikora bivuye ku mutima. Haleluya. Niba utange bivuye ku mutima, niba usenge bivuye ku mutima, niba uririmba bivuye ku mutima. Yesu yabwiye wa mugore w'umusamariya akaza aramubwira ngo igihe kirageze ubwo abasenga data bamusenga mu kuri no mu mwuka. Igihe donc igihe kirageze abantu ndibaje gusengera ku misozi ngo bagiye kuri uyu musozi ngo bavumbuye undi kandi ni byiza mwebwe niba bakishaho twebwe ntibishoboka nta ukija ku musozi ariko ni byiza niba mubifite ariko mukujayo musenge bivuye ku mutima. Timusenge kubera gahara, timusenge kubera ikigari, uzusenga bivuye ku mutima. Kuko ijambo ry'Imana rivuga mu Bafilipi 4:6 ngo ntitukagira ico twiganira ibyo dushaka ngo bimenywe nayo ngo tubisabira ngo tuzingingire ngo kandi dushime. Imana ishimwe. Imana irabizi uzusenga bivuye ku mutima. Kandi umuntu yasenze bivuye ku mutima buriya biroroshe cyane. Biroroshe kuvuga uko umeze. Biroroshe kubwira Imana uko wumva umutima umeze. Hanyuma kubera ko ibyo dukora byose bivuye ku mutima turaza kubivuganya ukuntu umuntu azagororerwa. Uyu munsi rero tugiye kuganira tuvuge ngo amen. Undi muntu waramije Imana mu kuramya usenga no guhimbaza cyangwa kuririmba ni Paulo na Sila. Paulo na Sila ngo bageze i Filipi tuvuge ngo amen. Imana yasanzwe yabateguriye umudamu bita Lidiya. Aha niho hazahanyemeza ko abagore bahamagawe. Mwabadamu mwe muze musoma Bibiliya. Mu bantu b'inkingi bari bi Filipi baza bavuga. Lidiya arimo n'uriya muhungu wari ubacunze na wa mukobwa ari kugenda avuga inyuma yabo ngo aba nabagaragu b'Imana mu bumve ko baravuga iby'agakiza turaza kumuvuga. Abo bantu nibo nkingi za Filipi y'itorero ry'Filipi. Paulo ngo igihe bara muri Asiya bari muri gahunda zo gukomeza kubwiriza nta gahunda bari bafite yo kuja mu Burayi. Ngo nibwo yaryamye ngo abone umuntu ari kumuhamagara ngo babatabari Makedoniya ngo barabakenesha. Haleluya. Yewe Makedoniya turabakeneye. Dukeneye ikiyumbe, dukeneye abakozi b'Imana, dukeneye abashumba, dukeneye ubutumwa bwiza. Ngo turabakeneye. Ako bageza bumva Imana. Ubu ni mukubwira abantu ngo hari uko narose ngo areke sinzose nyabona. Ibo ntibagaza bakinisha ikintu kubera ko bari mu irembo ry'ijuru bavuganaga n'Imana gabo ntibari bafite ibicupuri. Wenda ngo mbone bitari byo. Iwe yageza avuga akavuga ngo iyi message ivuga uko n'ukuri Imana yavuze. Jewe mfite soko kuru rugari yigeze kubona ngo igitagangurirwa kiza. Igitagangurirwa shama kiza mu nzu. Yamavuga ngo iki gitagangurirwa ngo kije kumbwira ko umwana wanje yaremze. Igitagangurirwa agiye asanga umwana yagiye muri koma ngo buca umunsi umwe hama haza inzoka ikazama yiruka gutya inzoka mu nzu ngo yamiza mu maguru ye ngo abantu baravuga ati twice inzo ati muyireke. Yaje gutanga message ya nyirayo ugiye gukurikira ameze nk'iyi inzoka mugira ikiyo. Uko mugira ikiyo wowe n'inzoka ikaza mu maguru yawe wo yamababwira ngo muyireke ya nzoka yamayongerira kata muri gashasha uko ni iwacu gako ndababwira ibyabaye iwacu ko ndabeshi iwacu kwivuga sinababwira ko twafasha abarozi twebwe muri hari ibintu umuntu azayumva ukareba ya nzoka yamisubirayo nyirayo yamaze bite mama we ntiwomenye Imana umunsi umwe ngo abarozi baramutera aryamye mu buriri ngo bose yamabwira mwaje gukora iki ngo sajya murashaka umusatsi wanje
ashikura gucyo umushatsi arawubaha bama bahwera ndabaganiza uyu munsi kandi ko murumva bama bahwera ngoranja niki cababaye ukuye umusatsi muzamukenera ngo uzobamarira iki none ko bahwereye erega n'umusatsi w'abakiranutsi urimo power apani yawe ngo barakogoshe ngo igice cyose baza bakijana uri umunebwe ntuzi usenga ngo bama baza ngo baranyogosha burya satani ntiza yinjirira mu busa kandi koko hari igihe Imana yoyemerera ikaza zoshoboka pe ko boza bakakogosha ko boza bakaguha ariko Imana izibemerera bakaza kugira usanga ibereke kukomeye muze mu mukoro ariko ntibishoboka arakomeye twari tuvuze ukundi Imana izikwereka gahunda ariko ndaje kure mumfashe ngaruke gura tutisha umwanya barabahamagara ati ngwino nyabo yamabwira bene se ati ntabyo kongera gakuja handi Imana yadukeneye Makedoniya bama bambuka Makedoniya Imana yamibategurira umugore bita Lidiya ariko ndamukunda Lidiya narahwereye kandi ngo yari umugore w'umukire apana umukire ngo acuruzaga imyenda y'imihenge yari boss kasi akambika abami yari igihume c'umugore ariko ngo bamasanga Imana kera yakuyeho gate erega ntacu Imana idashoboye ntahita azigutegurira uko nukuri Imana se nitagira abantu bo gukingurira gate muturiza Imana 16:11 nuko dutsukira Tirowa turahobora imbere za tugite Isamotiraki bukebwa tugeneye Apoli tuvayo tugera i Filipi n'umudugudu wa mbere wo mu ntara y'Makedoniya wubatswe n'abaroma bahimukiye nzashaka ngo dusome kugira ngo abantu bumve no bivuga mu mutwe ukuntu yabahasa akavuga ati ngwino nyabuna niba mubona ko nemeye muze mbajane muze umugore kandi ngo abe mu rugo bose bamabatizwa takubaza ngo se harimo umugabo iyo nzu yose yamibatizwa nyuma y'ibyo by'abagabo n'abagore tubimbaze inzu yose yaremeye bavuze Lidiya irabatizwa oya z'ubupfakazi ntabyo bibiri zivuga ntabyo ntimuvuga ubupfakazi birekeye ibyo bibiri tavuze ntukaze ubivuga ku munsi w'isabato tuva mu mudugudu tujya ku mugezi inyuma y'irembo dukeka yuko hari ahantu ho gusengera turicara tuvugana n'abagore bahateraniye umugore witwa Lidiya waguraga imyenda y'umuhengero mu mudugudu witwa Tuwatira ubahaga Imana aratwumva nawe yari umurami nubwo aratarasobanukirwa neza ariko yari umurami ngo yubahaga Imana yumvisha ukuntu twatugira aratwumva kandi ikintu ukundira abadamu iyo twumvisha tuzatubwira n'abandi uko nuko hari umudamu ucumbikiye mama Eliyo Imana iguhumugisha karazana kazana igikundi kimwe ngo caje kunsuhuza kikansuhuza kigasubirayo akazana aba mama ni sawa niyo wumvisha ibintu ni sawa iyo batumvisha ibintu uzohebe umwami Yesu amwugurira umutima kugira ngo yite ku byo Paulo yavugaga amaze kubatizanywa n'abo mu rugo rwe aratwinginga ati niba mubona ko nizeye umwami Yesu by'ukuri nimuzi wanjye mucumbike araduhata bagore buzuye kura baza bahata abashitsi apana ngurye cyangwa ureke uzuhata umushitsi umuhati abantu ngo ndibaci nje ngo iyo umuntu yanze kujya nyine ngo kuriya nyine ngo byabyanze yewe wa mudamu we wa muntu we abantu ko batagihata abandi ngo none se ko yaje ngo twarangije ngo nabonye nta gahunda afite ngo waza tukajya yewe ngo ko mbona hata umushitsi Aburahamu we yakoreye abashitsi protokole yacumbikiye abamarayika kazareba ko inyama zashize ngo abonge arahagarara niwe mugabo nza numva muri protokole wahagaze protokole zuba kenshi mu gusanga bamwe bicaye nta mu protokole uza wicaye
iyo abashitsi bahari uzukomeza ugacunga amata ataba make amazi ataba make. Yamabwira Paulo ngo niba wabonye mu mutima wanje yagiraga ikiyoga cyo kureba bamwakiriye neza. Ndagusabye ngwino ucumbiki wawe ngo arabahata sinzi igishuro yababwiye niba yaravuze ati nyabuna we ariko dukeneye abagore bahata abantu mwitorere. Abagore nibazuke, abagore ba Donayi mugire gutya. Nadia we Imana iguha umugisha ma ako kuragira neza. Nadia yicaye, Nadia ari muri protocol, ariko uwo mudamu yankoreye ikintu nanje azoza Kigali karakora ibintu ngo ntashaka kunsiga ngo Donayi yomenye ko yansize. President mufite abantu wa ngo ntashaka kunsiga umuntu w'umugore wasize abana. Imana ijiwe ihatara. Hanyuma nibwo bakomeje ngo bukeye bajya aho basengera bahura n'umuje utewe na daimoni ngo wungukiraga bashegusha. Ba Paulo uko bagenda bavuga nawe akaza baje inyuma ngo abantu mubumve ngo nabagaragu bisumba byose uko barababwira iby'agakiza ngo akomeza kubivuga. Paulo aravuga ati yemwe kunyine turakomeza twemere daimoni twamamaza. Abandi yo bababwiye ngo muri abakozi b'Imana zamayikwa, abandi ngo bazareba wamubwira ngo n'umukozi w'Imana kuko muri ako kantu kokongoza kakagukura mu bwiza bw'Imana. Petero yigeze kuvuga ngo kubera iki muri kudutangarira nka hari twa twahagurukije kira kirema sitwe, ariko abandi bararemereye bigize Imana aho kwereka Yesu abantu bari mu kubiyereka ngo muze muturebe simwe. Niyo mpamvu habaye ibibazo, niyo mpamvu muri mu kumenya uwabatumye. Yesu ni sobuja ni databuja. Uzubwira abantu ngo dore ndi mu kazi dore wantumye. Abandi gusa niba kuvuga ngo umukozi w'Imana uzumenya baba kuvuga ngo umukozi w'Imana umenye. Yamavuga ati uyu muntu daimoni ndagutegetse ngo umuvemo. Amaze ngo bamba barahomba igihombo kirabo turashise. Amaze ngo basebuja barababara. Yego umuntu yokuramo abantu abadaimoni bo kuvuga neza bashebuja bagahomba. Abadaimoni bose babatumye kuvuga neza abakozi b'Imana mutabifite muhombe daimoni bavemo. Zoza mbivuga mpasome kugira mutamenya ko ndi kwinginga ndavuga nsome. Bukeye tujyaho basengera duhura n'umujuri uragura utewe na daimoni yungukira bashebuja cyane n'ingemu. Uwakurikira Paulo natwe arasakuza ati aba ni abagaragu b'Imana isumba byose kandi barababwira inzira y'agakiza. Iminsi nyinshi aguma kubigenza, ariko Paulo abonye ko amurembeje arahindukira abwira daimoni ati ndagutegetse mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti muvemo. Ako kanya muvamo. Ako Paulo uri umugabo wowe uzumenya bavuga bitavuye ku mutima. Mukozi w'Imana we ukamutega nyine ngo peka akavuga ati mwebwe ko murungukira basobuje mu izina rya Yesu. Abantu bose bazavuga ururimi rwo gushekerera abakozi b'Imana bitabarimo abo badaimoni babavemo. Kandi ibi bintu ko birakora bashebuja babonye yuko ntandamu bakibatezeho bafata Paulo na Sila barabakurubana babajyana mu iguriro mu batwara babashira abacamanza baje kubafata. Aha niho twavuze bageze mu nzu y'imbohe ngo barasenga bararirimba ngo izindi mbohe zirabumva yemwe ngo izindi mbohe zirabumva bararamye bakubita isengesho bararamye wakuabudiwa wakuheshimiwa ni wewe baba we Mungu wa stahili baba we urakwiriye wa mana bakubita isengesho ngo umushitsi wamumanuka ziranyeganyega ariko kuramya kuvuye ku mutima. Uzi impamvu bari barakongejwe bari bafite imbaraga z'umuzuko. Mwumvishe ko twabivuze ubuhamya bageza batanga. Paulo akavuga ngo yabonekeye Kefa
n'abarya 12 na 500 n'intumwa n'aba Yakobo nanje ndi nk'umwana w'icenda. Nibo bari bafite kuko ngo niyo message abantu bahoraga bakurikira bashaka kumva. Bageze bavuga umuzuko bagatanga nibihamya ko yazutse. Nasomye akantu kanejeje cyagiye bagiye gutora usimbura Yuda ngo baravuze ngo mutore mumenye ko yabanye na Yesu. Yabonye aho Yesu azuka, yabonye aho Yesu abatizwa, umvaga kriteri bo bageze bagenderaho. Umuntu utora usimbura Yuda abe yarabonye imirimo Kristo yageza ko, abe yarabonye aho Kristo yabatijwe, abe yarabonye aho yazutse gutya, aba afite ibihamya. Noneho ubu ngubu hari mukuza umuntu gusa ko ayangara ngo kera ngo bamuhaye ubushumba, ntituzi yavuye, ntiyigeze amenya iby'Imana, batu amaze akaragira intama nabi. Umuyumbe waraye ukijijwe bakamamukubita mu masengesho amaze agakora amakosa. Ubundi hagomba kubanza kukontorora. Uyu muririmbyi twinjije bite tazoduteza ikibazo. Mugomba kugenzura mukamenya ko umuntu agira umuco w'abakristo, mukabona kumwinjiza mu murimo w'Imana. Kuko abandi bari mu kwangiza iby'Imana bakabitesha agaciro, bakabitesha uburyohe, abantu bakaba barahunze ibintu by'Imana kuko ntafite amakuru ya Yesu, ntazi umurimo wa Yesu numwe, ntazi amakuru ya Yesu, ntakindagira kubera ko gusa yavuze ruga hano ngo yaremeye. Uwemeye sasa avuga ruga. Ngo bararirimba ko turavuga kuramya kuvuye ku mutima, ngo bararirimba, ngo barasenga, ngo izindi mbohe zirabumva. Reka mbabwire kuramya no guhimbaza kwaciye kuzuye umwuka w'Imana, izindi mbohe zazitwumva. Abagowe baza baruhuka, abaremerewe bazakira imitwaro. Ni muririmba indirimbo ukabona umuntu ararusha, izaba itavuye mu mbaraga z'Imana. Ariko nituririmba tukavuga ngo uri Imana yo kwizera, abantu bagaseka, izaba ivuye mu ijuru. Indirimbo z'Imana no gusenga kw'Imana kugomba kubohora abantu. Saho byasigariye naratangaye kugeza no ku murinzi wa rubarinzi. Mwumve kugira ngo musorezeho tuvuge ngo amen. Nuko uwo murinzi kuri 27:16 kuri 27 uwo murinzi arakanguka abonye inzugi z'inzu y'imbohe zikingutsagira imbohe ngo ziracitse, akura inkota ye. Nuko agiye kwiyahura Paulo avuga ijwi rirenga ati wikwigirira nabi twese turi hano. Ta muntu w'umuramyiza utuma hari abarimbuka. Ariko Imana ishimwe ko aya magambo mpanyahuza neza. Iyo twaramije Imana nta muntu ushobora kurimbuka. Oya, abantu baza bumva Imana kuko amurinzi yahise avuga ati ndajahe, noneho yagereza yose bacitse, ayiwe ndahumiwe ndaja. Paulo yamamubwira ngo ntugire ico tuwiyahure twese. Erega ako Paulo ni ikinya. None wewe wobona nk'akayira ko gucika, wasenze wotoroka bakakubura. Yamavuga ngo turi hano tiwigirire nabi, nta numwe wacitse. Nizi mbohe twazibujije zose ziri mu nimwe mwakingura urugise barazi nikaba bazibwiye ngo ni kwa mufano mwicare teyagira usohoka mudateza akavuyo, mudatumu iyi mbohe bayica mwicare, uyu murinzi bamwica mwicare mwese. Ngo yamaze aravuga ngo none ngire gute? Tuvuge ngo amen. Kuramya gukora Imana ku mutima kuza kugarura iminyago. Baramusubiza bati izera umwami Yesu urakira ubwawe nabo mu rugo rwawe. Bamubwira ijambo ry'umwami Yesu nabo mu rugo bose. Mu gicuku cy'iryo joro arabajyana abuhagira inguma, ahera ko abatizanywa n'abe bose. Arabazamura abajyana iwe, arabagaburira, yishimana cyane nabo mu rugo rwe bose kuko yizeye Imana. Ko murumva umusaruro wo kuramya. Nasize akantu yaravuze yarababwiye ngo batware ngwiriye gukora nte ngo nkire. Ese kuri abari bahindutse gutabatware ari ubafunze. Kuramya iyo twaramije Imana mu kuri no mu mwuka biduha icubahiro.
haleluya Amen. biduha icubahiro umurimo dukora abantu bakawubaha kandi nta nubwo ari icubahiro cacu kiba gishaka ngo kigaragare hagomba kugaragara icubahiro ca Kristo twahagarariye nk'abagaragu be icubahiro c'Imana bakazavuga ngo ni ukuri bari abantu barimo Imana bari abantu twababonyemo Imana bari abantu twababonyemo Imana hari umuntu wavuze terme nziza aravuga ngo abana bavuye imurenge ngo batumye bamenya Imana nzanezerwa nkumva ngiye gupfa Imana ibaho umugisha yeme bashumba mwe Imana ibaho umugisha ngo batumye tumenya Imana ngo ntiduteze kuyireka kuriyaga muza mukora ibintu mutazi kurya muza mugira gutya abantu bamenye Imana bitangaza byarabaye haleluya ibyo nivyo bikwiriye umuntu akazavuga ngo namenye Imana kubera kanaka kubera Imana namubonanyemo kubera kuramya nabonanye kubera mbaba musuhuke n'abandi benshi bese ripa ninde haje Peter n'abandi abona mu maso yanje muramye Imana ijuru rikinguke abantu babohoke abafite ubugumba abafite ubukene abari mu bupagani babona Imana bakizwe dukeneye ko abantu bazoja mu ijuru nta numwe kuko Yesu yasize 99 aja gushaka imwe ngo kandi yayibonye ngo ijuru zaryishima impundu zikavuga dukeneye ko abantu bagaruka kuri Kristo kubera kuramya no guhimbaza muri Yoshafati dusoza akantu kanyuma kamwe mvuga naho kaza gatuma iyo twaramije Imana ngo bizabizana igitinyiro tuvuge ngo amen Amen. bitera igitinyiro bizana igitinyiro kuri uwo murongo wa nyuma aravuga ngo igitinyiro c'Imana kiba 20:29 Yoshafati aho ngaho nyine harangiza ni ingoma za 2:20-29 igitinyiro c'Imana kiba ku bami bose bari muri ivyo bihugu ubwo bumvaga ko Uwiteka yagwanije ababisha ba Isiraheli nuko igihugu ca Yehoshafati kiratuza kuko Imana yamuhaye ihumura impande zose amen iyo twaramije Imana mu kuri no mu mwuka tugira igitinyiro c'Imana uko nukuri ako muzigitinyiro Imana ari yarapokeje abanyesirayeli ibintu bibiri igitinyiro n'igikundi irababwira ngo muzoza mugenda ibyo bizosiganwa namwe kubera ko muri abanje igitinyiro n'igikundi kizohorana namwe yeme muzifuza igitinyiro n'igikundi umuntu utagira igikundiro mwisi ni ikibazo no kubaho utagira igitinyiro ni ikibazo ariko ngo kubera icyo Imana yari ikoze muri izo ngabo kubera ubasha bw'Imana bwavuye mu kuramya no guhimbaza ngo Imana itanga igitinyiro tuvuge ngo amen igihugu cyose ngo gihabwe ihumure haleluya kuramya no guhimbaza kwacu gukomeza gusengera mu kuri no mu mwuka nitubikomeza nitubigendana bizadutera igikundiro bizadutera igitinyiro tuvuge ngo amen ibyo binuga birakomeye nubwo tuvuga buke ngo igitinyiro n'igikundiro ni ikintu gikomeye tugomba kugira abagabo tugomba kugira abagore tugomba kugira abasore baramya Imana buzuye igikundiro n'igitinyiro uko nukuri ndi kubivuga buke ariko bigomba kuba bikomeye umuntu akajya kubona akakubaha ntagufate nk'umupagani ntakubonemo ingeso z'abapagani akakubaha kavuga ngo uriya ni umukozi w'Imana ntagukomeza kumukinisha igitinyiro c'Imana kigendane nawe haleluya ni bande bagomba kuramya Imana ni benshi byaremwe byose bigomba kuramya Imana abamarayika bagomba kuramya Imana haleluya ibizima bizabiramya Imana amakerubi n'amaserafi ni ibintu byinshi bigomba kuramya Imana rero bubo Imana yagiriye neza nawe ingabo zose zigomba kuramya Imana abanyembaraga bagomba kuramya Imana boroheje abakomeye bose bagomba kuramya Imana tuvuge ngo amen Amen. abamarayika bagomba kuramya Imana twese kubera ko turi imirimo y'Imana tugomba kuramya Imana ibagirire neza ku minsi twabanye namwe mwatugiriye neza haleluya mwatugiriye neza nta kibi na kimwe twibuka Adonai tubasabiye umugisha w'Imana ubwo muzajya muzi Kigali muri Betami rwose tubakinguriye amarembo rwose turayakinguye data azatanga uburyo abantu bongere babonane turakinguye abanyaburundi bazajya bazi Kigali turabakinguriye